Ndagusuje kandi ngufurije byiza hano sura atandukanye ufite umuvandimwe ukurikira ibiganiro kuri channel yitwa MBN TV. Nitwa Ajabu Marashengwa, ikaze muri aya makuru. Tugiye kuganira ku ntwaro zitandukanye Uburusiya bwijeje kohereza mu gihugu cya Iran ku bufatanye butandukanye. Iran ikomeje kujyana n'igihugu cy'Ubushinwa mu buryo bugiye butandukanye. Ibi ngibi bibaye nyuma yaho hakozwe uruzinduko rwa Minisitiri w'Abanyamahanga wa Iran Abbas Aragachi yagire mu gihugu cy'Ubushinwa, aho yahuye na mugenzi we Minisitiri w'Abanyamahanga w'Ubushinwa Wang Yi. Baganiriye ku bufasha bukomeye cyane harimo n'intwaro zitandukanye Ubushinwa bugiye kohereza mu gihugu cya Iran kugira ngo Iran ikomeze guhangana na Amerika. Ibikomeza gushimangirwa na benshi yuko Iran atari iri kurwana, ahubwo hari kurwana Ubushinwa, ariko bakarwanwa mu ibanga. Muri rusange ngo Ubushinwa nibwo buri kurasa kuri Amerika, ariko mu ibanga mu mutaka wa Iran. Hari n'amakuru yagiye avuga yuko nabwo hari na misile ziri kuva mu gihugu cy'Uburusiya nazo ziri kuza mu ibanga zikajya muri Iran. Amerika ikaba iri guhangana n'igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cya Amerika, aho kuba igihugu cya Amerika mu ibanga rikomeye cyane nk'uko raporo zimwe na zimwe zibigaragaza. Rero mu rugendo rwa Minisitiri w'Abanyamahanga wa Iran Abbas Aragachi yagiye mu Bushinwa gusaba ubufasha butandukanye muri iyi ntambara, ndetse aranabuhabwa aranabwizezwa, ndetse kugeza ubu kano kanya tuvugana Ubushinwa bwamaze kwemera ko ari cyo bugiye kumwongerera, harimo misile zitandukanye, harimo indege z'intambara, harimo amato y'intambara, harimo ubwirinzi bw'ikirere, kuko no ku busanzwe mu minsi ishize Ubushinwa bwohereje ubwirinzi mu kirere bw'ikirere muri Iran, kuko ubwirinzi bw'ikirere bwari muri Iran bwari bwarahawe n'igihugu cy'Ubushinwa, ariko ubwo bwirinzi bwarashwe n'ingabo z'Abanyamerika burangirika. Ubwo bwirinzi rero bumwe muri bwo, ntabwo ari bwose, bumwe muri bwo ntabwo bwari bugikora neza. Niyo mpamvu uruzinduko rwa Minisitiri w'Abanyamahanga mu gihugu cy'Ubushinwa mu byo yasabye by'ibanze harimo na misile, harimo n'ubwirinzi, kubera ko ubwa mbere bahawe n'Ubushinwa bwari bwarangiritse. Rero hari misile zigiye kuva mu Bushinwa zigiye kuza mu gihugu cya Iran, ndetse n'ubundi bwirinzi bw'ikirere bwangiritse muri Iran bugiye kuza gusimburwa n'ubundi Ubushinwa bwamaze kwemera igihugu cya Iran. Ikindi kandi nuko Ubushinwa bugiye kohereza izindi ndege noneho kabuhariwe mu rugamba nanone, kubera ko hari izari zihari ariko zidakora neza, hari n'izihari yego, ariko mu kongera umubano mwiza uri hagati y'igihugu cy'Ubushinwa na Iran. Ndetse n'uruzinduko rwa Minisitiri w'Abanyamahanga wa Iran Aragachi yagiranye na mugenzi we w'Ubushinwa mu mujyi w'Ubushinwa, yamusabye ko bakeneye Ubushinwa izindi ndege z'intambara kandi zibona kabuhariwe. Rero Ubushinwa bwamaze kwemera ko bugiye gutanga izindi ndege z'intambara kabuhariwe, noneho zikanatanga n'abapilote b'abahanga baturutse mu Bushinwa bakaza gutanga imyitozo ku bapilote b'Abanya-Iran, uko izo ndege zirwanishwa ku rugamba n'uko zikoreshwa kugira ngo Iran ikomeze guhangana na Amerika. Ubushinwa kandi bwamaze kwemera yuko bugiye gutanga izindi misile zisimbura izangiritse mu gihe bari kurasana na Amerika na Israel. Hari misile za Iran nyinshi zahangirikiye, niyo mpamvu Ubushinwa bwamaze kwemera gutanga izindi zitandukanye. Ubushinwa kandi bwamaze kwemera gutanga andi mato yifashishwa mu ntambara. Aya mato azajya muri Iran mu gufasha kugira ngo bahangane n'ingabo z'Abanyamerika, cyane cyane muri Hormuz, kuko mu minsi zagaragaye amato ya Amerika ari kurasa ku mato ya Iran, ndetse n'ibindi bihugu ariko ari ku ruhande rwa Iran yatambutse Amerika itabishaka. Aya mato agiye kuva mu Bushinwa agiye kujya muri Iran azafasha guhangana bya buri munsi n'ingabo z'Abanyamerika, ndetse n'amato ya Amerika ari muri Hormuz. Noneho aya mato azaba ariho ubwirinzi, ikindi ajya abasha guhangana n'ingabo za Amerika umuntu wa Hormuz, kugira ngo Iran ikomeze gutambutsa amato yayo nk'ibisanzwe. Ikindi ahangaha nuko peteroli yavaga muri Iran ijya mu Bushinwa yadindiye igira ikibazo. Niyo mpamvu Ubushinwa bwemeye gutanga aya mato y'Ubushinwa akoranye ikoranabuhanga rihambaye ndetse na tekinoloji, akaba ataraswa mu buryo ubwo aribwo bwose, kuko afite ubwirinzi bwo ubwabyo. Ikindi kuba aya mato azaba ari guhangana n'ay'Abanyamerika, ayo mato azajya afasha amato apakiye peteroli igiye mu Bushinwa gutambuka neza akagera aho agiye, kubera ko peteroli ikoreshwa mu Bushinwa ingana 90% mu gihugu cy'Ubushinwa imbere yose ituruka muri Iran. Niyo mpamvu Ubushinwa bwemeye gutanga inkunga ikenewe kugira ngo Iran ikomeze kugurisha ako gapeteroli kayo kajya mu Bushinwa nta kibazo na kimwe gihari kigaragara. Uruzinduko rwa Minisitiri w'Abanyamahanga Aragachi rwarukwe ibintu byinshi bijyanye no gusaba inkunga. Ikindi hasabwe ibijyanye n'uburyo bwo gukomeza kwirwanaho ndetse no ku rugamba kugira ngo he kugira ikibazo na kimwe kibasha kuba cyabaho mu gihe Iran iri kurasana na Amerika.
niyo mpamvu Ubushinwa bushobora gutanga n'izindi drone zo gufasha guhangana, kuko ku busanzwe Amerika iyo isanzwe ifite ubutasi mu kirere cya Iran hejuru muri Hormuz. Ubutasi bwa Amerika ubukorera hejuru y'ikigobe cya Perse ndetse na hejuru y'umuhora wa Hormuz, ndetse aho ngaho hari drone zitandukanye z'Abanyamerika. Izo drone zikareba amato ya Iran cyangwa se ari ku ruhande rwa Iran niba agiye guca mu muhora kugira ngo araswe hakiri kare cyangwa se asubizwe inyuma hakiri kare akomirwe. Niyo mpamvu ubu Iran yahisemo gusaba drone zindi mu Bushinwa ndetse n'ubundi bwirinzi bw'ikirere ndetse na satelite, kuko n'ubundi hari satelite zisanzwe zijya mu gihugu cya Iran zize mu Bushinwa, hari n'amaze zikora neza. Rero niyo mpamvu yasabye n'izindi satelite zitandukanye ndetse n'ubundi buryo bwo kureba kure kugira ngo ikirere cyabo bize neza ko kigenzurwa neza, kuko hagaragaye mu minsi ishize yuko ikirere cya Iran cyane cyane hejuru ya Hormuz kiri kugenzurwa n'ingabo za Amerika n'igisirikare cyabo. Niyo mpamvu Iran yahisemo gusaba yuko Ubushinwa bwafasha kugenzura ikirere cya Hormuz biciye muri izo drone zaba zahawe, biciye kandi muri ubwo buryo bwa satelite zindi zitandukanye zizafasha kumenya amakuru ya hafi ndetse n'aya kure kugira ngo bamenye ngo aho ingabo za Amerika ziri ndetse n'aho umwanzi yaba ari Amerika cyangwa se Israel. Ibyo bikazakomeza gufasha Iran kugenzura Hormuz nk'uko ibitangaza, ndetse bikazakomeza gufasha Ubushinwa kubona peteroli n'ibikomoka kuri yo bitagize ikibazo na kimwe, kuko hari amato acamo araswa bitewe n'uko ubutasi bwa Amerika bwahitwayemo neza, kuko bumakinga sure neza yuko amato yaturutse kuri Iran bwayabonye akiza. Niyo mpamvu Iran iri gushaka uburyo nayo igenzura ikirere neza kugira ngo noneho amato ajya anatambuka mu ibanga rikomeye cyane, Amerika ijye kuyarasa iyabure ntiyabone kuri radari zabo, ndetse aya mato agiye guca muri Hormuz ntaraswe na Amerika kubera ko yari afite ubundi buryo abungiye umutekano cyangwa se acungiye umutekano, ndetse acishwe mu nzira zitagira aho zihuriye naho Abanyamerika bari mu byambu byabo, kuko hari ibyambu Amerika igenzura n'ibyo Amerika igenzura. Rero barashaka kuzajya bamenya neza ahantu umwanzi ari kugira ngo bamenye ahantu banyuza neza gahunda zabo n'amato yabo. Ibyo bikazafasha ingabo za Iran gukomeza gutambutsa ibyabo mu mutuzo n'umutekano. Niyo mpamvu Iran mu byo yasabye harimo n'izi satelite ndetse na drone n'ibindi bitandukanye bizakomeza gufasha ikirere cya Iran cyane cyane hejuru ya Hormuz kugira ituze mu gihe cyose yaba igiye kuraswa n'Abanyamerika. Ibyo ngibyo ni ubufasha ndetse n'icyizere Iran yahawe yuko bagomba kuba bazaza guhabwa. Mu minsi ishize nabwo hagaragaye indege nyinshi z'intambara, hagaragaye misile zitandukanye, hagaragaye abasirikare batanga imyitozo ku banya Iran benshi bava mu Bushinwa kujya muri Iran, hagaragaye indege z'intambara, hagaragaye ibintu byinshi bitandukanye byo ku rugamba biva mu Bushinwa bikajya mu gihugu cya Iran. Icyo gihe Trump yabajije Ubushinwa impamvu butanga inkunga kuri Iran kandi bitemewe. Ubushinwa bwarabihakanye. Muri rusange iyi nkunga ijya muri Iran ntabwo ari ku mugaragaro, igenda rwihishwa, ntabwo ari kuko ni Iran hakana ko ifashwa na Iran. Iran yo ivuga ko ari yo ku mugaragaro. Niyo mpamvu Iran hakana ko ifashwa n'Ubushinwa, ahubwo yo ikavuga ko ari imbaraga zayo ku giti cyayo n'igisirikare cyabo cyarekeye RGC ariyo barwana, ko nta muntu baha inkunga. Niyo mpamvu hari wese bavuga ko Ubushinwa aribwo ari kurwana na Amerika ariko mu ibanga. Gusa misile zindi zitandukanye zigiye koherezwa muri kino gihugu cya Iran zijye kunganira izindi misile bahawe n'Abarusiya, kuko Uburusiya mu minsi nabwo bwohereje indege kabuhariwe ku rugamba. Icyo gihe Putin yanatanze inkunga itandukanye, kuko na urugendo rwabaye muri size ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Arghchi yagiraga mu Bushinwa, yabonanye na mugenzi we Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa ndetse na Perezida w'igihugu mwenyewe Vladimir Putin. Baganiriye byinshi harimo n'inkunga nabwo yabasabye. Icyo gihe mu byo bahawe indege kabuhariwe mu kurwana. Ubu icyo gihe Ubushinwa, icyo gihe Uburusiya bwanatanze abahanga mu kurashisha izo ndege kugira ngo bajye guha amahugurwa n'amasomo abasirikare ba Iran kugira ngo nabo bamenye gukoresha izo ndege, kubera ko ni indege zari zihariye ku rugamba babashe gukomeza guhangana. Icyo gihe kandi Uburusiya hari izindi nkunga bwatanze mu buryo bw'intwaro no ku rugamba kugira ngo Iran ikomeze kugira itagira ikibazo. Impamvu Uburusiya bwatanze iyo nkunga
ni uko Uburusiya nabwo buri guhangana na Amerika. Ikindi Irani ndetse n'Ubushinwa bifitanye amasezerano atandukanye, harimo nk'iyo kugabanyirizwa ibihano mu gihe igihugu kimwe cyafitiye ibihano ikindi kikagifasha kubisohokamo. Rero Uburusiya bwahaga inkunga Irani kubera ko ibintu bihugu byose byafitiye ibihano na Irani na Amerika. Ibyo bihugu byose ubwo bufatanye bugatuma ibyo bihugu bitagirwaho ingaruka n'ibihano byafitiwe na Amerika. N'Ubushinwa iyi nkunga buri kwiha Irani mu kugira ngo ibihano bifatirwa na Amerika bye kugira ingaruka nyinshi ku gihugu cya Irani. Hanyuma kandi uwo mubano uri hagati y'ibihugu bitatu, Ubushinwa, Irani ndetse n'Uburusiya, bizatuma igihugu cyafatirwa ibihano cyose na Amerika ikindi kizagifasha kubyikuramo nta kibazo kigize, ndetse n'abaturage bacu batagize imbogamizi n'imwe bahura nayo. Nabikubwiye ko 90% bya peteroli yose ikoreshwa mu Bushinwa iva muri Irani. Iyo mpamvu isunikira igihugu cy'Ubushinwa na Repubulika yabo gutanga imfashanyo ishoboka ariko mu buryo bwari rwihishwa kugira ngo peteroli ikomeze kwinjira mu Bushinwa neza, kubera ko mu minsi ishize mu gihe Hormuz itakoraga neza, Amerika yaragiye mu byambo bya Hormuz, byagaraye ko mu Bushinwa habaye igisa n'ahari icyo no gutari kinini cyane, kubera ko peteroli itajyaga mu Bushinwa neza nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu biyemeje gutanga ubufasha buzatuma peteroli ikomeza guca mu muhora wa Hormuz ikagera mu Bushinwa. Nubwo Irani izanayikoresha kugira ngo bigere kure hirya no hino, ariko ibyo bavuga yuko nabwo bizatanga ikindi cyizere, bikanafasha Irani gukomeza nayo kwirwanaho ikanacuruza peteroli hirya no hino hatandukanye. Ikindi Ubushinwa bugura peteroli ku mafaranga make cyane mu Bushinwa ku gihugu cya Irani ugereranije n'ibindi bihugu bitandukanye, ku mafaranga make. Icyo ni ikindi gituma itanga inkunga kugira ngo be kugira ikibazo. Ubwo Irani ihendaga peteroli ntabwo mu bantu yahenze harimo n'Ubushinwa, oya, Ubushinwa bukomeje kugura peteroli kuri make, ntabwo Irani niyo mpamvu ubwo Bushinwa bukomeza gutanga inkunga, kuko bizi neza ko byamaze ko ari nk'agati k'inkubirane kuba nta kibazo na kimwe cyaba hagati y'igihugu cy'Ubushinwa na Irani. Ikindi muri minsi zagaragaye amasezerano hagati ya Irani, ayo masezerano hagati ya Irani n'Ubushinwa yavugaga ko umuntu wese uzajya ugura peteroli mu gihugu cya Irani iciye muri Hormuz azajya yishyura amafaranga y'ama-yuan, ni ifaranga rikoreshwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Ayo mafaranga yarasimbuye amadolari. Mbere hari amasezerano hagati ya Amerika ndetse na Irani yuko amafaranga azajya agurishwa kuri peteroli muri Hormuz azajya yitwa petrodollar, akishyurwa mu madolari. Noneho iyo petrodollar ryasimbuye ni yuan. Iyo mpamvu nayo iri gusunika igihugu cya Irani cy'Ubushinwa gukomeza gutanga inkunga kugira ngo yuan ryabo rikomeze kwiganza mu bagura peteroli muri Hormuz, kuko umuntu wese uguze peteroli muri Hormuz yishyura mu ma-yuan. Ikaba indi mpamvu yuko Amerika iri guhangana kugira ngo petrodollar isubireho, umuntu wese ugura peteroli akomeze kwishyura mu madolari. Ubushinwa nabwo bugahangana kugira ngo yuan rigumeho, bakomeze kwishyura mu ma-yuan. Hari intambara bivuze ngo hagati y'iyuan n'idolari muri Hormuz. Ibyo nabyo biri gutuma Ubushinwa buri gukomeza gushyira imbaraga nyinshi mu gutanga inkunga kuri Irani, haba misiri n'ibindi bitandukanye, kugira ngo iyuan ryabo rikomeze kuzamuka, kuko bituma ubukungu bwabo ku isi buzamuka, ndetse kikaba igihugu gitekanye gifite ibintu byose gikeneye ku isi. Ikindi bafite ububiko buhagije bwa peteroli bamaze kwiyegeranya, kuko nta kibazo byabagezeho muri minsi itambutse. Ububiko bwabo bwa peteroli ni bwinshi kandi babwaguye aho abantu bose bari kugira ibibazo. Mu Bushinwa bamaze kugira ikibazo, nta kibazo na kimwe bafite, niyo mpamvu bari gutanga inkunga, kuko bazi neza ko stoke zabo za peteroli ziratekanye. Baguze ku giciro gitoya muri Irani, bagura ihagije kugira ngo izakomeze kubafasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyo mpamvu iri gutuma Irani ikomeza kugirana umubano wihariye n'igihugu cy'Ubushinwa. Niyo mpamvu benshi bavuga ngo mu bantu bari guhangana na Amerika iri guhangana n'Ubushinwa, Amerika iri guhangana n'Uburusiya mu mutaka wa Irani. Muri rusange ngo ntabwo ari Irani iri kurwana, hari abasesenguzi bivuga gutyo, ariko nta nyandiko iri official ibigaragaza. Ni abasesenguzi bivuga gutyo bashingiye ku buhanga buri muri Irani batamenyereye, bakavuga bati birashoboka yuko ari inkunga iva mu Bushinwa ihura niva mu Burusiya zikibumbira hamwe, noneho bakarasa kuri Amerika ndetse na Irani na Israel byishyize hamwe. Mu gihe Amerika nayo mu buryo butavugwa neza bivuga yuko iri guterwa backup cyangwa se inkunga na Korea y'Epfo ndetse na Israel. Ibyo bihugu bitatu bikarwana n'ibyo bintu byo kuranda rwa Irani, ni ibivugwa mu buryo bwo mu gikari. Ariko mu bigaragara bavuze ko ari urugendo rw'amahoro rwo kwagura umubano hagati y'igihugu cy'Ubushinwa ndetse na Irani,
ariko mu byamaze gutangazwa iyi nkunga Aragashi yayisabye aranayemererwa, ndetse mu minsi iri imbere biteganijwe ko hari misile zigiye gutangirwa koherezayo zisimbura izoherejwe mu minsi ishize zagize ikibazo ndetse zikanangirika, kugira ngo bakomeze kwirwanaho nta kibazo na kimwe bagize muri rusange. Hanyuma rero mwakoze cyane kuba nanjye muri aya makuru ageragezweho. Ni breaking, ndagira ngo mbanze nkugezeho ibintu bikimeze neza. Mwibutse ngo ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo watwekera muri comment. Hanyuma njye nitwa Ajabo Marashe, mwakoze cyane kuba natwe muri aya makuru. Imana mwese ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.